thir tu te chibai ule mai ni som thum le pakhat ania ni tha in man thei theu kan be se ye Republican Party lalna state in election dana siam thata sang ni le som ni November election boruak kha kan la thei ngel lovang chu Republican Party hruai tu te chuan an tlak chana khan vote chingpen election fraud kha an pu bera ama President Donald Trump ngei po khana pom theingang lawani kha thilkal to chu thilkal to anga pom anga ya malam hunata na in buat saina nei hi mitin ta na poimo a Grand Old Party tan po thil poimo takani US election kal phunga hian dan thatok lo tam taka om ve nge yang ti chu ral khata tang po hena rin thei maya a hun lai khan kan soi tam to a Donald Trump khan kan beidon chuwani ati khan court lama zual ko lam nilovin Republican thune na state election chungchang an thil ti dan vel siam thata reform bill pass kha an tum berte zinga mi ani mele Biden a president nu thali an ralme chuan state huaisen Texas chuan election reform bill aron pass tangei maya Donald Trump malak na kalzel ati thayome United States an mani lama me ni som thum in rin ni khan Texas State Senate chuan Democrats te soisel na kara election reform bill chu a pass felta der maya kan hriat angin India ram anglo takin United States hian state tinin dan rang an nei deuh vika election dan po hi an du dan danin an sik soi theiani Texas hi state tam takin an enton ber alo ni thina Texas berina a pass to chuan state tam takin an pass vik kherlo po in Grand Old Party lal na state te chuan election reform bill hi an pass chho ve zel arin om ta hle ni Democrats lam chuan election dan le dun han siam that kual le vel hi tulang ti chia lova chuwangin Republican lam hian party malak na angin an kalpuya vote nga zok na chu Senate paltlang ta ani ber Texas election reform bill hian dan ding lai tam taka thlaka atam zok chu restrictions and penalties anti mai khapna le hremna lam ani deuh fur mai ni poll watchers in thanvil tu te chu thuni na pek bel ni in polling area chunga an lut thei to anga election official ten an khap thei lovang hedan bo chia official te hremna tur a ombok election reform bill hian dan thar poimo deuh pakhata keng tel poka in thana thil dik tok lawa oma result ti dang lam thei khopanga yani chuan court rel tu judge chuan election result chu a hnol thei to ang ti ani Congress ina arel masak kher ang chi kha a om to lovang tin November election a soi hlo tak mail in ballot chungchang kha an siam thaboka voter in a deal ni silova mail in ballot pe chuak tu official te chu criminal penalty pek an niang antia akhir tarap rap hle mai Texas Governor Greg Abbott chuan hetiang election dan thalutuk hi a thlop hle thu a soyani he election reform bill hian dan bo chet na thil thar som paruk zet telani thu Twitter kal tlangin Texas District le County Attorney Association te chuan an soi Texas Senate Republican pachal Brian Hughes chuan he dan siam thatna hian Texas chu in thlanna thiang hlim le fel taka pedona ni atia election hi nget tak fiana paltlang ngam ni turin kan duwa chutiang tur chuan dan kan siam thani ati President Biden tiamin Democrats tam takero chuan he bill hi an soi sel na sakhopa Brian Hughes chuan ti hian chang hloma he bill hian inbum na lam dona na mitinin ol sam taka kan pom tlan thei te chu dan angin siam thamai ani he bill du lo tu te chuan dikna le felna an du lo ani mai ati Democrats representative Hakeem Jeffries chuan omzenei lo lutukin a lo soi sel ve boka he dan thar hi thil za thak takani Republican Party hian vote thak an ti har savek dona tin ol sam takin vote rukna thlen thei jok dona ni ati Democrats ten ukilan roi fo Mark Elias chuan he election reform bill hi akhin tur thu alo soi ve ta thung US state tamzo ka election dan hi resi sevek lo maila poll watchers te polling area chunga lu an phal lo ringot tatang po hian
thil fel lo tam taka om ti hi chu achiang ani India rama chuan party tin ai o an thu veka official te chet lak dan zong zong an mu fai veka tin strong room EVM da na hmuna po party tinin mian da veka strong room chung mun tina CCTV da ni in pon lamatang mu theina om veka ni tun troma Texas malak na hi Republican chau nelo American voter zong ta na ti mak mo ani zoka Florida le Arizona po in election danan siam thave mek bok Netanyahu en lal thut thlenga kalsa na ngai don ta Prime Minister Benjamin Netanyahu tho pui thin tho Yamina party hruai tu Naftali Bennett chuan Changrwal Sarkar siam turin opposition lamador thua puanga Raurel lai Likud party chu kar le khichuan opposition party anni to mai thayani kan soi photo angin kumni chung lekin tumli ngot in than puyan nei mana chumi nuwa po party mala sarkar na siam thei anom ta chuang lova voin thlengin Israel hian sarkar nget anei thei lovani Naftali Bennett le opposition leader Yair Lapid hi anin dor meka harsatna in soirem turan la nei nuala Prime Minister turper hi achiang to ne soyani Naftali Bennett chuan kathian Yair Lapid nen sarkar nget siam turin ka theina zong ka manga pathian du dana lungrual taka Israel ram hi kong dika hruai turin tran kan lani ati thulak naina tarlan danin Bennett le Lapid hian kumni veve Prime Minister na hi anchel don ani oma Bennett hian a thok masadon ani Bennett hi ton riat nga ve tak Netanyahu kianga lo om fo thin le senior cabinet minister lo ni thina nia West Bank settlement movement hruai tu alo ni thina annuwa party thar dinin sarkar na siam tu lama atang thei ani tun kum som pani chung kha Netanyahu hian Israel ram hi hruai chara in thak te po hun ve to khop mai chang kham te podan kham ve tong chuma Benjamin Netanyahu chuan Bennett chu phatchan tu tina pu thunga party hruai tu te chu lo thlop lo turina cha hloma hetiang sarkar siam antum hi thil hauam takani malam hunata na hriselo Benjamin chuan atiani Israel Parliament Neset hian seat zale som ni anaya sarkar siam turin seat somruk le pakhat la kangaya Israel Parliament a hian party som pathum anoma party lian te hian party te nau te sarkar na siam pui turin an dor fowa mase din mun tha du wangmotin an MP te hi an zuang lor ve ngai mi ulova hei hi enton tlak tak an ni na pakhat chuni election na nung bera khan Netanyahu party chu party mala chak ber ani angin sarkar siam turin hun pe kania mase puitlin theitalo a prime minister rei ta boka an chang kham ve ta dewaniang Netanyahu hlo cham ta ka chuan Yair Lapid chu karli thakhat chung hun pe kania zun ni thleng hun ala nei Naftali Bennett party Yamina hian seat sari annaya kingmaker ani don ta ni chu sarkar an siam thei ngat chuan Israel history chin chiat tak Israel ram hruai thei party te ber record siam don tinani Lapid hian party thum ador fel to a hun tiamaral nu hian kar khat chung vel parliament of vote of confidence paltlang turin hun pe kan ni lenga ti chuan zun ni som pangalama khi chuan Israel din mun hi achiang thei to ngei na rin ome sarkar mu mal lo fangin tun tuma in do na po kha du angin an kal thui ngam lo ni te poina langa sarkar thar siam vatan amo ani ber hi Biden administration chuan sang ni le som ni le pani fiscal year proposed defense budget Pentagon lamne na anin ron nuwa chuan dollar billion zasari le som panga zet mai anan pharphot don ni in congress ne na khan thu an thelu taphot maya pui tia takani an manna turata na anan duan te chu army lamtan billion za somli le pasari navy tan billion zani chuang air force tan billion zani le pali space force tan billion som pasari point panga tichuan Indo-Pacific China lam rongkai kantimeng chu China lam han counter nan hianin
billion nga zet an da boka heng thilvel hi Biden administration hian China epnan Indo-Pacific strategy a suman da tam talutuk mai hi expert te chuan an thli thlai phana sata hle ni in an soyani ole INP Mizo channel clear tu ten in lo bengwar phale theu kan be sei kan channel min hlut saka min clear sak thina wangin in chunga kan lo me